with our really well-esteemed and beloved teaching artist like Mr. Anthony Lee. I'm going to speak on behalf of our viewers out there who are just like me. I can't draw. So do you think a lot of beginners like myself would be able to participate? Oh, sure, absolutely. It's geared for all levels. I love that. Now, okay, Mr. Lee, you are one of the teaching artists here at Honolulu Museum of Art who all of our viewers can come out and learn with you. What exactly can they expect from your classes? It's 2 hours art class starting from 6 p.m. through 8 p.m. on Saturday evening. And when it comes to what I will be teaching is that I'll be covering all the art elements such as line, shape, and value, form, and space, and etc. For all of our art enthusiasts out there that's watching, I heard you have a little sneak peek of what they can expect, right? So today, I'll be doing a demonstration of Kuan Yin, and this is actually one of the most prized art pieces here at the Honolulu Museum of Art, and it's almost close to about 1,000 years old. The wooden sculpture of Kuan Yin, and Kuan Yin means observing the sounds of the world. So here it is. I'll be sitting here with keeping the distance. So I'm starting from the top. And the reason that I find this piece so wonderful is because it's made out of wood. And the fact that it lasted for all these centuries is absolutely amazing. Aloha. What I would do is Aloha nui. Pea oi. Mai kai, he la nani ke ia. La nani. Pala ila I mai kalaa. La nani. Aloha noi mai lani. Kahanu. Pea olua. Aloha Yeah. kanaka, mai kai. Oh, mai kai. Pea o Kauai. Oh, he la nani ke ia. Oh, mai kai. Aloha mai lani pea na mahoi. O ali wau ike ina oi pane nei a ka paaka maika. Aloha noi kama. Aloha. Aloha tātou. Ai, aloha. Pea oi. Ke hana nei wau I te manawa. Oh, Yeah. Mata au karepani o ta hola umituma lua. Ai kala mai umituma kolu. oh. Umi kumakolu. Hea ke la hola e kahi. Ale. No. Yeah, umituma kolu. At 12 o'clock koi. Oh, umi Lua. Oh, kumalua. e kala mai. Oh my goodness. Yeah. Ang tili kia. No, nei vau. Ke hai mai nei oi ka military time Oh. paha. Ai vau. Oh man. Yeah, long no. Ang tili kia. Mai ka i ka hana. Aloha noi ka lani kai. Aloha ke kumu, pea oi. Mai kai. Hau oli vau I ko lau na pu ana me mako. Ale no paha kama aina. Ma ke ia Clubhouse, but maki vau I mahalo I ko komo ana. O mahalo no ke kono ana mai. Ai vo makahana I ki mana ke kai. Ai o I Colorado. Oh. Ka hola umi kumakolu. Ma nei. Oh, I ke Ai, kai. no kena. Eh. Hey, I got Oh. your back, mama. Mahalo Lo a wo ko tua. Lo'o mau ko back. Hey. Yeah, go back. Yeah, I'm gonna go back. Mai kai. Mahalo ia oi ka lani kai. No leila noho oi ma kololako pehea ke anila ma o. Ai ki mena anu o pua. I ka pone ua mea hau. O hau ko hau ia
Oh, mau no ka hau ma ka aina nui. Ai, anu ke kahi. Akana iki manawa pokala, me kai no. Oh, mai kai. Aloha noi makana. Hoi, aloha kakaya ko mai kako. Oh, kako po e hele a pa aloha kura ka mea ki ale no. Pea kako. Kala mai Maita, ke kono nei vo ina kanaka i Ai. mai. Ai, Malia, pe ami nei. Mai kaʻi kēia, mai kaʻi hoʻi kia kakahiaka ua hoʻomaka wau me kekahi hola e ulana ana i ka papale lauhala o keia ka lua o kaʻu papale piko. No leila he wā nanea ke la naʻu hoʻomaka o kau iaʻu iho no na ʻano hana na ʻano hana like ʻole pela wau e hoʻomaka ai kaʻu mau lā i keia mau pule nui koʻu mahalo iā kumu maile Andrade no ke aʻo ʻana ia mākou i keia mea koʻikoʻi i koʻu manaʻo ʻo ia hoʻi ka ulana lauhala no leila mahalo wau i nā kumu. Nani loa. Wow, iliu ka aho i oi. You know, ua lohe vau ma ka, ua lohe ia, helu ia, i ka maikaʻi o ka lāua e ulana i ka lauhala. Pēa ko manaʻo, o iaku ka maʻalahi, palu na lau. O ia paha no ke ano o ke la ano pulu o ka lā ea o ka makani a pela aku o ke kahi o ka mako pono hana i ka ulana ana pono e mako kau ke kahi ki aha kiki vai polole kela Ke la omole kiki vai. o mole kiki vai ai a Yeah. piha no me ka vai a he kokua ke la aia noi ke ano o ka lau e a ke kahi i nā ano pakeke ka lau he kokua ke la kiki ana i ka vai hele a palupalu ke la ano mauʻu. Mahalo. No leila, ia hoʻomaka nei ka lumi o ka hui kamaʻilio ma ka mahina o Leʻa Hawaiʻi. Aloha, welcome everybody. Ina ole Hawaii oko ho'a wau I unuhina oko. So if we have some of us in here who cannot olelo mai hopo. It's a good place to ho'olohe, ho'oma'a I ka olelo Hawaii. He wahi ho'omaopopo keia o keia ka mahina olelo Hawaii. Perhaps by now you figured it out. It's mahina olelo Hawaii Hawaiian Language Month. But the truth is, every day is a day to celebrate our Olelo and Keola o Kokako Olelo Makamai. No leila. Yeah, maki wau I mahalo I oko no ke koma ana mai me mako e launa e kuka kamaʻilio ai me mako. No leila, so I invite everybody that comes in to come up and speak. And so mai hopo, if it's not the right time or you're not ready, aole pilikia. And just to remind you that if you do want to come and join us on the Hawaii and Talk Story, just raise your hand and we'll bring you out. We're happy to bring anybody up here in Hui Pume Mako. So Alifo ike ia oko e ka anuma ina oko ike I ka hele I ka ina mea na hanana o ke ia pule no ka mahina o Lelo Hawaii me tutu lolena e ole ipo
Dr. Ipo Wang, pehea, makana ua ike mau I ka imo o kau ipu leo. He manao paha ko no ka suipu. No, yeah, how oli wa o ke kahi mea how oli loa au I ka nana ana ke la ale manaka ka mei kukuru ia mahalo nui e malia I kao hane nui e hono noho I ke la me kia anu mau mea e komo ai na kanaka hoi hoi e make make a oi ka olelo Hawaii o keia la no o iei kako wa kanu wika ia kako I waino mai o e zui pu kako keia manawa no ua ho'olele ia kapa ia he mea no malalo mai o kuai hue lani ma he la launa pu a wa ho'uka ia kula ma ka punai vele ma mahina o Hawaii.org ina ua koma pokole wo I loko lela ai no lako e a'o ana I ke kahi himeni me ka iu Damas ua nani ka ho'i ka ho'olohe ana I ka lako a ohe o wā e komo I loko ka mea anti Lolena ma a ka ma ka uhui ana me anti me ipo ke kai laku nei o mahalo kula oia ia kako I ko kako ho'ou kako I o ka lehu lehu I o lelo mira oia I no kaimana wa mamua kia mahina ale no nui loa na kanaka I komo I loko ia he ano poho manawa no lelo mahalo nui oia I ka nui kanaka I komo mai ana kia maula o kana mea I ike mai ino a ale na e pau ya ma hape o ka mahina o lelo Hawaii e liki me kakako mau ana no ke ano hana a lako a la ua no lela ina hiki a kako ke ano ho mau ke kokua a ho pai aku I naka hoi e a oi ka o lelo Hawaii me ke mo kanaka e lua e komo mau aku no a o ke kahi mea nani a ui I ke kakahi aka mahalo ho ia maui o ia ka mea nana malama nui aku I ka kako mea o Duolingo no leila o lelo mila ua ho'una mai o ia ke kahi ike pili ke kahi low pineapple nai vele I hiki ai na kanaka ke ike aka o lelo ia e helu ana wau keia maka o lelo haole I ho ike ia mai no ko kako o lelo Hawaii ma Duolingo no le o lelo ia Hawaii is in a class all its own. Hawaiian is the second most popular language to study in Hawaii and Japanese comes in at number 3. Hawaiians' interest in Asian languages, especially those reflecting the heritage of its population, was evident even in 2017. And Hawaiian learners have continued to study personally meaningful languages like Hawaiian and Japanese. And from a 2020 report, Hawaii is ranked third for the hardest working learners, meaning highest number of lessons completed. Nolela, pa'i ni makako no kela ana nuho ma Duolingo a hau oli ika ana I kela mea ika nui kanaka e hoi e ho mau kia o e like me kakako I o lelo kuneia. Ke kai ona kanaka hila paha a ale no na e makokau a he ala kupono hoi ke ala Duolingo. Ke kahi mau kanaka, common paha mai ke a I loko o lako e noho pu me Auntie Lolena lau ipo kahi a uai no lelo. A o pu lako a o kia po e kanaka I loko no Clubhouse o ye a alihiki ke ike maka he ano mea e olu ai kana au ma ke a o ane ka o lelo ke kahi. No lelo mahalo a nui. Mahalo ia o kou e makana e kela nui na hoa e kako ona I keia papahana o Duolingo eia ke kahi mana'o e mahalo aku ia uko no ka mea mau no ke a'o ana o ka ukane I ka olelo Hawaii ke la me ke ia la mai ki nohi mai koma aku oia I kana app ke la me ke ia la nui kona kakau noka ana no leila mahalo wau no ka mea
Mao no kona holomua I ke a'o ana ma o Duolingo a ua oiaku ho'i ka ma'alahi ke kai manawa hoa o maua kele memo ke kahi maka o lelo Hawaii o lalo oia o nina aku wau iaia. Pea ko mana'o ua maopopo ia oi ke la hoa'o oia ke la me kia hua o lelo hoa o oia unuhi ia'u no leila hau'oli wau I kona holomua ane kia makahiki paha ho'omaka paha maua hoa'o ma ka olelo kekahi ea no ka mea kia manawa ano hele hila hila oia I ka hoa'o ana hema paha kana olelo ka olelo wau no ke ia ku'u babe hiki ke hoa'o ho'oma'a o wau no ma'ane'i kahi wahi ai kapa ia o safe place he pu'u honua ke ia o ka ua wale no leila maikai ho'omama'a ole ke ia he Clubhouse ai ole Zoom ai ole Facebook Live o ka ua wale no no leila oia no ko mau a ka mahalo nui wau I ka ʻokohana ma Duolingo. Polole a he wahi pu'uhonua ke ia ke kahi no kākou. Ai, I nā oe a'o nei ka olelo Hawaii. He wahi maika'i ke ia no ka ho'oma'a. Yeah, I just want to let you remind you that this is a great pu'uhonua for all of us. Very safe for you to be able to practice ho'olohe and, you know, yeah, ho'a'o. Just try. Um, Duolingo, ano hoi ke ia o iai mako ho'omako kauai I na haawina, a ole no paha mako I no o iki I ka nui kanaka hoi ana I ke ao ana I ka olelo Hawaii. No leila, mahalo ia oi makana no ko ho ike ana mai I ka I ke lao mau manao no ka olelo Hawaii ola ana ma ka aino o Hawaii apuni ka honua ke kai. He hoi loa. That's ho manao vau I ku wā ma ke kula nui. Ko ukomo ana I ke kula nui ma ka hiki ma kaukau. Kana hiku kumama ono. O ka papa olelo Hawaii kalamai o na papa o lelo kepani he oi aku ka nui ma mua na o lelo like ole like ua loa a paha iwa ka lua a oi paha mau papa 101 o ka o lelo kepani no ka Hawaii ai paha e kolu ia manawa papa 101 o ka o lelo Hawaii I ko upuka ana ua pi'i a Ekela Luna o i aku ka nui o na papa o lelo wai ma mua o na ka o lelo kepani. No leila, yeah, ho mai kai. He pono no ke lao, e ka o lelo o iwi o ki a aina nei. Pono ka poe a pau e a mai ka o lelo Hawaii. Ale no ka Hawaii vale no. No ka Hawaii he kule ana. No ka poe Hawaii ole he kule ana. Yeah. E mahalo I ka poe kupuna o ke ia aina. A ea o mai I ka olelo ma koe hine o ko kāko poe kupuna. No leila, yeah, mahalo ia oe makana. Pehea o ko ua ho'a'o o ko ia Duolingo? Oh, ai. Well, ta Duolingo ma mua. Kana ano no mai au, because it's ale like me na mea ma mua ke a wai ta olelo. So mai tai ta mea wa oi ke ka app me to mau hoa aloha I na mamata la to e hoa wai ta olelo Hawaii wa hai ala to hey try this it's a pretty good place to start. Oh, thanks, appreciate it. Then maape alima mato e hoa o e mau no ta hoa o they don't want to keep trying. It's like, oh, this is like weird.
So, but just keep doing it. Just keep doing it. It'll sink in. Then pelapa hama pela hitirato ete balao mehema hema, but they still get them. So it takes a little bit for some of my friends to catch on. But I have a ulterior motive, of course, trying to like push the normalization with my friends. Like, we should, hook up and just speak Hawaiian, just, in person. Here, try the app. Try it for free. You'll get addicted. Yeah. O ka manuahi ka mea mai ka e. And o ka mea he maalahi ka ho'ohana ana. Hikea oi ke a'o mai ka olelo Hawaii. O iai oi noho ana ma ka lua. Ma ke kali ana. I ki ia aku I ka opo e keiki. Hiki ke hana ma ke ka'o o hua. No leila he maalahi ka ho'ohana ana I app. Um, a ke no wau I ke ano o ke ia. O ka pilikia, wa alpa he pilikia, ma ke kai mea apiki uki paha, a oe kanaka kama ilio ai, he mea ku ho'okahi, oe ka mea, oe ke kumu, o Duolingo a ole ia he mea, um, ali pau kou ike ia Duolingo. Pono e a'o mai ma Duolingo, alila komo I ke kai papo, komo I ke kai hui, ai ole komo ia Clubhouse me mako I hiki ke lohe ia ka olelo ma ke kama ilio ana ma ka launa kanaka ana. O yaku ka maika'i ali hiki ke noho ma Duolingo no kou ola a pau. Pono e olelo ke kai. Ai, polo rei. Ai he mea wahi like me Discord, ai ole sa puke alo. He nui na kanaka hita rato e kākau mata o lelo Hawaii. A kana a ale o lelo atu ta o lelo. Ale. So, hawi ala to ke kahi mau kono I here mai nei ta lumi ma Clubhouse. Hui pu ma tō. And hoa ma ta o lelo aku. And like, mahalo. But ano matau paha, e ole alima maki no lato hele mai ta lumi. But pera paha, tatahila, hele mai nei ta mea. Liki me ke kahi wahine mai Discord mai, new and na nina mai. Pehea olelo ai teia hua olelo. I was like, liki me teia. Kana oi aku hele mai nei ta lumi ma Clubhouse. Hitea oi nina ako tō mea ta puana ana tō hualelo me he mau hoa ma laila. He said, hiti. So mai mapela hele mai nei oi I ta lumi nina ako ke kai ho'olo he wale no no humu wale no. But yeah. Ano mea, there's a big difference from writing correctly to speaking correctly. And sitting in this space like this to hearing what this sounds like is a big difference. And I think that's what we talked about one week where what was the pointers? I think Makana asked the question, like, what are one good pointer? And one is to just surround yourself what it sounds like, not just what it is written like, how to write it. That's a big one. But yeah, I agree. Mahalo nui e kama ia. Oia no, man, no kula kako. Kai mana o ia ka, o ke au ana makalumi papa, nani ho I ke ano a o ana. O kako ho I make kako I ke kiola ho I ko kako o leo mawaho mai o kalumi papa. Ma kiola pona ino o kako ya. Maka hehala ka ho o mako ko ana I ki a kope na kako ka kahia ka hamira na ana hu o leo a kako e ho o leo aku ai maka ho maka ho o maka ana ka hana ana kuwai wela paulo maka inu ana ya o kala anu mau hana oia no ka olelo ola ho I o kako no lila maka lumi papa nani no ma waho mai pehea la ka kai mana pa kala anu mau ho olo ya kako opo
Ke puka ko kako waho a noho puka ko me ke kai poe kanaka a poi na pu ali mo popolo o haka hana no fold haka hana no mea haka hana no mea no lela komo ho me kan kana mo haole no lela mai ka ina lo akela ano mahele pu ke kai he ano ya o he and ya ke ya a pe ya pu me ke ya kala ano mo mea Makana ale wau ike ina ua kupu mai keia mana o a lilo keia I pahu hopu no Duolingo aka ho'omana o wau I ka ho'omaka ana o na papa o lelo Hawaii ma leila na haawina ua hoa o pu wau e a o I ka o lelo paniolo hoa o wau ho kai mahina paha ka ahua haawi pio wau. Aka I loko kela mau pule, o ke kai mea hoi hoi, ua hiki a u ke komo I ke kahi halawai iwa me ke kahi mana leo o lelo paniolo. A ole oia paneiki maka o lelo haole. Ina o ninau aku oia ia'u ke kahi ninau a leila hoa o wau e pane a ua maalahi I kou mana'o ua ho'omaka me nā mea maalahi o ka ua I lākou inoa no hea mai oi a pela aku a ka I ninau maila oia I ka ninau a hoa o wau e pane a I nā pilikia a wehe oia maka olelo paniolo. Aka ua hoi wau I kela no ka mea ua hiki ke hoa o a ua pi hoi ke ia I ke kaumi ana I kela pi. Ua hiki ke ike maka I ke ia kanaka a leila hoa o maua e kama ilio. No leila oia paha ke kai pahu hopu no Duolingo no ka olelo Hawaii e hiki ana ke hui me ke kahi kanaka olelo Hawaii a he mea iwa. Pololei kela olelo iwa no ka live. ai polo le ina ya oia ka mako I loko no ka hana ana pu me Duolingo ma wa ho'onoho ia mai lako I mau hala kumuhana I mau kumuhana o ke ano kumuhana no ka ho'okani pila ana ke ano kumuhana no ka ho'ikai ka kino ana ke ano kumuhana no ka hahu aku no ka olelo ana peha ke ani la ke la ano mau mea a ua na ka hui ka mea o mako maka hui na ke la hui alakai ka mea I ko ka mea kupone au o hiki aku mako o ka pola le I ma Duolingo o lelo ia ke la ano mau mea planning for a vacation a trip kana ano mau mea ai ko mako ika ano kena ole ia e ka nui kanaka me ka manao ali e he mea nui kena o ka mahi ai he mea nui o ka kela ano mau mea he mea nui oia ke kumu o ano loli iki aku ke kahi o na ke ano o ke kaina o kaina a'o I loko no o na kumuhana no lela pela no no mua ia ka no ka pono a o kela mahele ho'i o ka o ka mahele ho'omana ke kahi ia aloha ke akua mahalo ke akua ka pule ma ka'u nana ana kela ua ho'oholo ia e ke kumik e ka hui he nani ho'i kena no ka mea o ka nui kako pela no ko kako ola aka maka ma kela me kia ano mau mea lo ano kela ano po e nema ya no le helu ano wau kela ano mau mea maka kela ano he blog paha ke kai ona kanaka ano nema kula lako no ke haka I ho koma ia ke ano mau mea I loko ne I ali no paha he kupona but na kako ka mea nani I ho mohala o maka kawaku he mea nui ka kana au he mea nui ka uhane no lila ai ho mako nana ke no ni kako no ka poe pono ai no ka poe kanaka o Hawaii nei
Ya ale no ke la kanaka e noho lo aku la aku i o lukia ma, but no kako hoi. No leila, oia ki kahi o na mea i no ia, i loko no o ka ho noho ana. Me ka mana o pu, i hiki ai kia po e kanaka ke a o mei lako i kia ano mau, he hala ke ano mau kumuhana, ke ano mau situation paha. I hiki ai lako ke huli ako i a hai, ke hele lako i ka hale aina. O, i mea na u, i wai na u, i ki aha kope na u, ke la ano mau mea. I paa ke la ano mau mea ma ka hale aina. No ka mea, hele no kako e pa ina mawaha o ka hale ke kahi. Ai ole ma ka hale pu ke kahi. No leila, ona mea e launa loa i ke ano o ka kako ola. Oia ka mea nui o Duolingo ma. A ale na ai ka na mea like ole o loko no o ka lumi papa. Ka ha kilo pon ana ko i ka hokai hua o lela a. Vehe a e haloa mira ke po. A indo ke la ano o ka hana o Duolingo. Pea e ke la mana o pahani ko. No ka ko wau o e no ka ko I hana e. Mamaki wau I ka mana o Malia. Hoi hoi loa ke la. Ke kai mana no wau pela. No na ka uke ki kane I hai mai ia o. Ke kai mana wa. Pono oe vehe I ala I hiki na kanaka ke wala au me oe ma ko lelo Hawaii. I was like, huh? Just kelipona vale mai la ko ia o and olelo, makolelo mai. Oye no kona mana o so o ike paha oye ka mea like me kawi o lelo ai malia. Um, ano he ano immersion kila ea. Ano like me ka holo holo ana I ka aina e. A komo piha I loko ka olelo me ke kai kanaka olelo ole I ka olelo haole o ka olelo kamaʻaina I ke la kanaka. But yeah, he manao mai ka I ke la. But yeah, no Duolingo, yeah, ua hoi na mea a mako I ko Hawaii. Makana, ke ia ka kahi aka ma ka piko no ke kula o ka memeha ua hai o lelo o manu manu a iko hana Boyd no ka mo o lelo o Mrs. Pukui kona noho ana I ka puke vehe o lelo ua namu ke kahi o ka la hui no ka mea ale mamake la ko iaia e hoʻike wale aku I I ke ia mauhua o lelo mana o la koa le pono hana. So, ke kai mana ho a o e hana I ka hana mai kai a ka ai hana ke kai kanaka I no o ana ale he hana mai kai ale he hana e pono ai pehea la. Man, o ka haawina ia o mai ke la mo o lelo. Pono I kupa'a. Ina he mana o kou e hana I ke kai mea no ka ho'okulu mai ia o ka olelo Hawaii. Hana, ho a o. Kupa'a I ka ohana mai ha'awi pio. And ea ke kahi na kauka handy, ho mana o iaia, o ko iaia nana no kākau I ke la puke native plants. Native plants. Oia ka inoa o kalapuke. Handy and handy. But nana no I ha'awi I kona hale I Mrs. Pukui e hana I ka puke vehe o lelo. And I hiki ai ke noho ka awale mai ka nema o na kanaka, ka namu ano o na kanaka e hoa hewa iaia I ke ia hana mai ka I. Ho, mahalo wau. I kana hana ina ina a ole oia I ohi ke ia mauhua o lelo no kako pehea ia kako I ke ia la ina ale loa ke la I ke ia kako um
nana no I kokua maka, nana ke la maupuke, nana I ke kumu o lelo no e au, ka puke vewe e o lelo, he po mai ka ino ka koa pau, ka po e imi anui I ka o lelo ma koe hine. No leila, alihiki ke ho'olohe I ka nama o ha'i pono e hana. Maalahi ka namu ma ka ao, o yaku ka pākiki o ka hana. No leila no mākou I hana I ke la mea o Duolingo. Ua no nui mākou I ka olelo e pono ai I nā ohana. Oia no, like me ka makani o lelo ai. No leila, like me ka ali o lelo ai. He aha ka o lelo ma na waihi like ole. Ma ka hale ha uki, ma ka ke kahua pa ani. Ma na waihi a pau. He aha la. No leila, yeah. Huli, ina makibaki ke kai e ho o maui a hana. E olu mai, hiki ke ho o mau I ka hana ma Duolingo. Te kokua nui, no ka mea nui na kanaka o lelo nei. Ua pau na haawina iau behea e holumu ai. Pono oko e kukulu hou ina haawina. So, yeah, vehe ke la ala no ke kahi makimake, e hana. Ya kako o piha wau I kela mana o ya. O iai, wahana kako ka mea ke kahua. Wa kukulu ho I kako ke kahua. Kia mana wa pehea la ke kukulu ana maluna o ke kahua. An mahalo ya Duolingo ma ke kai. Ma ka wā I ho maka mua I kako me lako. A ohe a lako keni e ukue na kanaka ya no lelo. O lelo ia he ano. Hea kela ano, community ke la ano hui ke kai ulu na ke kai ulu no e hana aka I loko no ke ai o kako wa komo mai o kanai o kana me ka meha e kako o ai ke kukulu ana ke la mo mahele mua ke la mo avina mua a kia mana o lo amira kalako kala no lele ke malia paha ke huli paha ni lako I po e kanaka na lako no e ho o mau ka awamo ana ko I kia mau mea a mahalo nui wau I kou mana o Ekela no ka pukui I hana kula ya no na nui namu na nui nema an I ana I olelo I ai no na o na kanaka Ekela po na ku ya ma ka olelo ani ya he lapu wale ho I kau me e hanei e ole kana hana a ohe kako kia mau mea a ohe kako puke wehe ke ana mau lola kako e ho olohe ai ke kai o kana po e lola I ho pa ia kula aino makahale ho ike o pihopa o Larry ma o kela po e New Pepper mahalo kela hua ka I hele o kako nehi nei I ka hale ho ike o na Mikioneri nehi nei ma ka nana ane kela mea pai New Pepper nui hoi kela ana mau mea o walo a paha kula I kela manawa I he mau kanaka e nema I kela ana mau hana a ka he mau koa wiwa ole ka kako kela po e hanau no mua mai o kako I ka lako noke e ho'opa ai kia mau mea I mea e ike ai kako he mea wai ki ana mea o kako e like loa me ka mea aloha mina hoi aku ma ka wā o Mission Houses Museum I Olelo Mira no kela po e leka no ka mina ho I ke kiola loa ana aku I na leka I leka mua I mau ia ma ko wali I li'i no lele ya mahalo ho I wau I kela mau manao o ka kako po e kupuna. O mama ke wau e ho'o mahalo aku ia o kou o kou e kolu na kupua I kia wā. He ho'o hano nui no ke ia no ka mea ai o e kela ma nei I ku'u wā o pio ua ike wau ia o e kumu I kela ma TV ma Kulāiwi loa I na o pio I kela wā no ka ho'o mau o loa ka mea I imi ka hoi no ka a'o mai ana I ka o lelo Hawaii I kela wā. Ka na a'ale wau I hanau hanai ka o lelo Hawaii I ku'u wā li'i a ka ua ike wau ia o e ke ho'i
Mako mai Kansas, Hawaii, I kanaiwa kumakolu paha. Kamati kanaiwa kumakolu. Ua ike wau ia oe a me he mau kupuna maka TV, ke la VHS ke la wa ua ike wau ua loa wau ka I ini, a me na kiki ae. A ka nae ua mamake wau mahalo aku ia oe, a me ka poe e kolu, no ko noke ana, no ka ho'o mau ho'ola hou ana I ka olelo Hawaii mai, ia makaiki aku a ike ia maula. No laila, mahalo. No kau kumuhana I o lelo ai, mahalo nui a Duolingo, a ale ho'okai pake neka, a ka na e like mali ka o lelo ai. He mea maika I no ka ike alo I alo, me ka poe mana leo. No laila hiki a oi ho'o maupopo I ka puana ana ka poe I noho I ke la olelo. Ai? A ole like ma Duolingo a ole hiki a oi apo I ka manao like ka poe mana leo. I ka lako noho ana I o ia nei. No ka mea I ma nei ke kai nui na poe like ole o lelo paniolo. And hele wau I waho me ku'u mau associates o lelo paniolo me la po. And ale wau I hana I ka Duolingo a kana just a'u mai wale malama I ka lako puana ana and hoa'o o pono kako hoa'o I ka olelo Hawaii ke kai no ka ho'o mauana ma na wahi like ole no ka mea ai wau ma nei I Colorado I Koloako ai o kama I California a ole loa ka poe ma nei ma ke ia aina nei no ka ho'o mau no ka ho'o ma'a no laila o maika I loa ki ia kumu vai I ka mea How's it? hana no laila hiki a kako ka poe o waho o Hawaii malama a ho'o ma'a ho'o mau ka olelo ma ka aina ma ka aina Amerika. A kana oko malia makana kumu Ekela ku'u mau me'e mahalo ia oko ho'o mau no laila hiki a kako ho'ola nui ka olelo Hawaii. Mahalo nui a oe ka lani kai ho'o mai ka ike a kua. Nāna no ia kākou I ka hiku pono mālama ai ke ia ole ala maka mai a he kule ana ko kākou. Mālama I ke ia pomaika I maka mai ka kākou po I kupuna. No leila mahalo no ka nāna ana mai ia Kulāiwi o ia I he kahiko o mau no ka nāna ano na kanaka ia mea a o mai ka olelo Hawaii. And yeah, I nā pule a pau loa ia u nā lekawila ke ka ahia ke le pona ana mai no ka mahalo ana I ke ao ana mai ka olelo Hawaii ma Kulāiwi. Pu'iwa ho I no, wow, ali ke piliwi. Mau ana I guess o ka mea nui, ka nui o na kanaka. And pelai o lelo ai ku tutu iau. I ko uho o maka ana a o mai ka o lelo Hawaii. A hai wau ia ino, ai nui na kanaka o lelo Hawaii, ka ikahi no, po ohina no. Ali wau ike I ka nui kanaka like me makana, hanai ia oia me ka poe o lelo Hawaii no u. O ka poe o lelo Hawaii ai no maka hale pule. O e wale no. Ali wau lohe I ka o lelo mawaho o ka hale pule. No leila, Ike wau I ka hala ano ko ka kupo I kupuna I ko umana o paulua ana ka olelo ke kai ana ku tutu I hai mai au
Na ano no ivana na I ke ia la. You know, hai mai oi o ke kai la e ke ike ana oi. Ka nui ana kanaka e ki ke ia. Ke ana I kau I puka e komo I ka papa o lelo Hawaii. Ali mo hili na I. No wau o wai la ke ia po e kanaka. Aka na e. Ma na papa a pau a uia oi ma ke kula nui. Ma manoa ma na Eva ma maui nei. Pololei oia. Aina haumana e noi nei e komo I ka papa o lelo Hawaii. He I ini ko lākou. No ke aha, no ka nani o ke ia o lelo makamai o kākou. No leila, o oi no ke kahi. Pāka nā au ke lohe ia ka o lelo. O ko apau, no kama ke kahi hanu. No ka mea he o lelo I ko umana o he o lelo a ke akua. No leila po mai kai ke ia o lelo no kākou. A ina kākou a o mai ke ia o lelo. A o pū mai ke ano ka lavena na loina o ko kākou poe. Ai no I loko ke ia o lelo. No leila like me ke la mau hai o lelo o na kanaka nui I ma ka halimika neli. You know, ho ike la ko ia kākou I na mea vai o e waiho ia ma ke la waihona ma ka halimika neli. Aia ho kai kaukani e lua haneli. Malia ho kai kaukani e lua haneli pa mau palapala. Aia no I kākau ia ma ko lelo Hawaii e ka Hawaii. No leila, pono kāko e huli a loa na pane I ka kāko mauni nau. No ko kāko la hui. Aia no I loko ke ia mau mea. No leila mai ka I ko kāko holomua ana mako o lelo mako hine. Ai pula I oi. Nā kau mo hai. I ke kumu o halia I ka olelo mako hine mana wahi like ole. Mai ni I hau a hiki I ka moku humi. Koia ai ua hoi wau mahawa I bua au mai ke Kulāiwi a me ente ulu chok hoi. I ku ente hanai. Ua noho wau me ka poʻi niʻi hau. Ua au mai ke kaila o ka poʻi niʻi hau, I liʻi. A hiki aʻu I hoʻi ai ma Amerika I ia wā no ka mea ua hele wau ma ka puʻalikoa. A ka ʻaʻale wau I hawi pio. I kia la e hiku mau keiki kaʻu. And o lelo wau aku ia lākou a pau. E hiku hoʻo mamake wau e hoʻo nui aku I ka lahui. A ka ana I ua mamake wau I hawi a ia lākou I ka makana me ka ʻōlelo. Me ka ʻōlelo kanaka no laila hiki a lākou ke hele ma Hawaii hoʻi Hawaii. A lākou e hoʻo mau I ka ʻōlelo a ka poʻe nā kupuna. A ka naʻe ʻole hiki ka poʻe na haumana e hoʻo mau ana I na ale loa ka poʻe kumu like ia oi malia makana. I ko oko mau mohai hiki ka poʻe haumana e hoʻo mau ana I kēia ʻōlelo aloha. E hoʻoike aku I ka poʻe o waho. Ai o wau hiki iaʻu ke ʻōlelo Hawaii kēia ka ʻōlelo o ka ʻaina Hawaii. ʻAʻole ka ʻōlelo paʻi ai, ʻaʻole ka ʻōlelo haole wale no. Ai nā kanaka, nā koko mai ka ʻaina. A ka naʻe ai mahalo nui ka ʻoukou mohai. Mahalo anu ia oi kalani kai ko wai mana o.
Ya pela wau I ike ya kau I lau na mua kula e hia la mahina kuni. I ko mea ko wahi inoa mea marira at pilo ama. No kuro. No kuro. Oh, he inoa aloha he inoa kapa ke la inoa no ka poe ni hau. O lako wale no ka ume ho olohi ai ona roi pela. No leila. Oia no ka ui ike. Pela no wau I mea I ike wa launa pākula oi me ka ohana. A o kai mis ulu wa. Ya. Oia o hoi kula oia kawai. No paakula oia kawai. Ale no oia hoi mai. Ya. Ha o wau I ka hui ana mea ia. A ho mana o I ka na mau mea e ola wai au. O kela inoa o pilo amo he inoa aloha no. He ina ali ilo a kela anu inoa ia oi mai na ohana ni I hau. A ali aloha nui ia oi. E lako no ela ina kapa ia oi I inoa. Kapa e lako. Ua aloha nui ia oi. E polole I oi. Like a kau o lelo ai pile ana no kou kei kuahine. I kana o lelo kapa I ente ulua. Oia I malama aku I kela o lelo tapakapa alimitai. Oia no ke no no poe kupuna ko poe anakala an ke ko mama ke kahi lohe kula mako I ko mako wa lili I ko lako hea ana ku ya mea o mea ma o mea ke ia na kula mako oh wai la ke la ko mea ana e mea o lelo wan o kai tu tai pa ke na o mea kula pa ke na pa he ino aloha a ua launa no I ke kahi mo'olelo paha, ale mapopo, ale mapopo loa. But me ano no I loa I kela ano po I inoa kapa. He mea aka no hoi no. Kila. But, kala mai, ua poina mako e reset I ke ia lumi e nau umi minu ke koi ka hopena. But aloha kako, mahalo nui a oko ke komo ana mai ke ia lumi o i hoi ka lumi o ka hui kama ilio ma ka o lelo Hawaii no ka mahina o lelo Hawaii. Yeah, make wau e mahalo aku ia oko hapau. Ina alima popo ia oko. If hopefully you've been able to follow, but we've been just talking story about all kinds of things about Duolingo. If you want to learn Hawaiian, right, you can go to Duolingo. You can watch Kulāiwi. There's so many ala to be able to learn Hale Hoaka, So I hope everybody is checking out mahinaolelo.hawaii.org. There you'll find all the happenings for Mahina Olelo Hawaii, of which there's only a week and a half left of this month that's been, devoted to really strengthening our olelo. Not that we shouldn't be doing this every day of the year, but this month we've really tried to focus on it, and everyone's doing something. So we're really happy to be able to share all of this with you, whatever we know is happening for Mahina Olelo Hawaii. So like I said, mahinaolelo.hawaii.org. We have an Ahahui Olelo Hawaii meeting coming up on Saturday. We invite all of you to join this Ahahui. You want more information? We're going to do kind of like an info session on Saturday. Po auno hola umi aiko hola umi kumama lua. I don't know if we'll go that long, but I'm sure for an hour for sure we'll be able to share about Ahui Olelo Hawaii and try to get you interested and want to join. Because as the situation we find ourselves in right now, most of it will be virtual. So it's easy to kokua, I ka ahui, lilui la lao ka ahui. So yeah, check it out. It's there on the dashboard for Mahino Lelo Hawaii. And maybe Malia can share a little bit more about that and Anahula. Hi, mahalo. And yeah, we're looking forward to
seeing everybody on Saturday, and yeah, looking forward to 2022 starts the International Decade for Indigenous Languages, and we are putting out a kahea. No matter where you are located in Hawaii or Mavaho, Hawaii, we want to set a plan for us on what we want to accomplish in the next 10 years and beyond, but really like focus on these 10 years because everyone else in the world is doing the same thing. And so, Mahina Olelo Hawaii is just a way to really kick us off, and it's been fun seeing all the different Olelo Hawaii events, and it's kept me busy like updating the dashboard because I'm always seeing new events popping up. And so I'm like, oh my gosh, I need to add it on. And then this morning, oh, I need to put February 17 at the top, and it's fun. Nui kale alea. Eia ke kahi laho aku e malamai ma ka oko ale manaka. Oia no ka la iwakalua kumahiku hola e ono. So on February 27, we're also having a panina for Mahina Olelo Hawaii. And because you guys have joined us today, I wanted to let you guys preview maybe one verse of a special presentation that will be done, and it's the first time it's being shared, and we put out a kahea for different mele haipule and mele aloha aina from different islands, and nobody else has seen this because it's only been coming to my box. And but I wanted to let you guys hear how beautiful he leo nahe ko kako ea ko ka Hawaii nani hoi na hua o lelo a ole wau e ho'ike ana o waila ki ia ohana no hea mai lako a ka e ho'olohe pu kako i ka poku mua o kalako hana e ike ana no o ko ka nani o ke ia mau leo. Eia no. Love the sneak peek, Tita. Yes. Mahalo nui. And then if you come to the panina, then you get to actually see who it is. So yeah. Yes. Hele mai, hele mai. Okay, here we go. One verse of it, because it's 4 minutes long, so I won't play the whole thing. Oh, come on, come Po mai kaina mea a pau. Nani ho'i e ape hea ko mana'o. Kakala ili. Oh my gosh, like down to my vavai. Like nani loa. And we didn't even get to see it, Care. Ali makoi ike na malia vale no. Ali fea. Wake maui ike ia. Oh, he nani malia, he nani maui no. E nani loa ana ka panina. Nani na hanana a pau. Nani ho'i ka olelo Hawaii a he kono ke ia ia o ko hele mai makahola e ono.
Makalai kalua kumahiku. Nui na mele nani loa e hapaiana i ke akua i ka aina na kupuna hoi no leila. Ai, kulu ka vai maka no ka mea e nani loa ana. Mahalo. Ai mahalo nui o. Hua nani loa. And o vai la. O vai la ia Oh, pupani vaila. i ohana. Pono e nana mai i ka panina. So, o kou i ka paina punai vele o mahina o lelo Hawaii.org. A hiki ke komo i ke la aha panina la iwa kalua kumamahiku o ke ia mahina hola e ono. E mai poina, komo mai i ka aha no ka aha hui o lelo Hawaii ke ia po auno. Hola Umi. Okay, so if you want to find out who those beautiful voices belong to, come to the Panina, right? Sunday, the 27th at 6 o'clock. And if you're interested in joining the Ahui Olelo Hawaii, which celebrates its 50th anniversary this April, then please join us on Saturday at 10 o'clock. And all of this can be accessed at mahinaolelhawaii.org. No leila, maki voi mahalo aku ia o ko apau. Ina he mau ni manao paha ko oko mamua ka pani ana. Ka ho'oku'u ana ia kākou. Ai wale wau ia oko. He manao pa ko oko ka hanu kama kalanikai makana malia. I have one more quick announcement, You know, and we do have some new makana that we want to share with all of you for joining us for Mahina Olelo Hawaii. So if you just send me on Instagram the word Ola, I will send you the link on how you can share your mailing address with us, and our Kanayo Kana team will help to get a small makana, he wahi makana mahalo, ya oko, he pipili paha, he ahala, he makana. No leila nau e ho'una mai ma Instagram ka hua o lelo o ola. A leila namako hoi e kokua ya oi, a ho'una aku ya oi I wahi makana li'i. Mahalo. Ai, mamaki hai au tō mahalo tai lumi, tō wahi tō nao tō mea pau mahalo. Mamaki a ke kai marame au tō tōu kai koa ana, tōu palalo o Kanui, I te mau wā, te mau la, mamaki o ia, au mai tau lela Hawaii. So mahalo hoi tō Kanui, hele mai tā lumi mahalo hoi. aloha noi kanui mai kai ke kaila pi mai ka awai. Yeah, one day you can be up here with us, so you just join us. Wala Oi, au. no. Ai. Oi, I kana wao pio pio, liki mea u, ua nana oi, ya oi, ana ke la mata kiwi, mata, ke kai is like, oh, wow, mai tai no. So, ano, ano special hoi, nai I hele mai talumi. Mai kai. No leila, ho'oku'u ia kākou, ai kia lumi, ai ke ia pulea'e. Hola like, la like, yeah. Thursday at 10 o'clock, we be here next week. Malama pono oko a hui ho aku. Aloha. 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 Bye. Aloha, Mahalo. oko. We hope. Hui ho.